Ania La Ketdin. Awan ba din ti danom tala kay? Kasano nga awan bakit? Awan ba ti agtentad iti gripaw? Tinod na laing matidag sapa. Iyak nga rodam mo. Abangan no ada ng kuti dita. Ay, kasano pa yun data? Sapay na urnong tilalabaan. Aywa nga road. Dasilso nga ta. Abangan no ada danom da. Dahita tijak kamaw. Ipadas mo man ti mapan makasalita. Sikalat tanda lakay. Makisakdo ka may laangan. Tapno ada pagluto ken paginaw ka. Irwar mo nga ro din titimba. Na mapanakin ton madamdama bakit? Selso na kaong, adda ka kaday. Sobrang kayo lang, tata. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano tayo masapol yung tata? Adda ka dito, danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Ada tata. Abay, awan malinti tanong nyo. Awan nga raw. Adda mo tayo agsapa. Gumjak ka maw. Ang mga nood naman ng tinakote, tilinya ti danom me. Agpatulong kayo kini Kapitan tata. Ang mga matulungan na kayo. Naparpartak ti aksyon, nagdalan ti reklamo kang guana. Ibagak taw, kinanam arosaryaw. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanan na kong. Kasapulan ni nanam ti danom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapitay yung kiti. At tuwing ti danom bakit? Pinagsakdo ka lang ngam nakabaybayag ka malakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, butuyin tatimba ta ginawa kon. Ay, gaya. Di ko na ni Silso kit. May mayat no agdalan ti reklamo king Kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king kuana. Ibagata nga awan ti dalong agtigtag iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan kin Kapitan kag. Mapan ka nga raw diti ayan ni Kapitan. Sigalatan bakit? Naimbagin ka ta na irwam ka makisarita iti sa bali at tao. Ano di masapol mo, Auntie Rosario? Dumawat kami man iti tulong mo, Kapitan. Awan man ti danom asumang pati jay balay. Kahit Agpatulong kami kumakada kayo. Tapno dagos amaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mangaminan kanila ka ikaw. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. sige. Kita agno niya ti maramida. Agyaman naklaunay, Kapitan. Abangan ko no, ada tinako ti aling niya ti danom may. Di mi magkayat apakibyangan ta amangan no, karkaro ama pirde. Sige. Tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Anusan nyo ti aguray Pagyaman naklaunay, Kapitan. Mustangay bakit? Nakasaritam ka din ni Kapitan. Wan lakay. Kahit anya ngay timbaga na kang ka. Kitaan na kanuno niya ti maaramidan na. Nimbaglagan. Hanusan tangawray. Parang tarimaanin dadagos dagiti masiknan. Ay wan lakay. Sapay lako mata-matariman adagos. Tapno di ka marigatan ngagsak daw. Unarab. Papanak ba na yun? Iti anda sila sa. Naibos mo tinate sinakdo adanom itay bigat. Sige. Sakto mo ti agluto ken aginaw inton madamdama.
sakdo ako malain sila sumarak. Sige lang, tata. Ngayon baglangan ka, da ka pakisaksak-duan may. Imbagayo kadigan kapitan ti parikot yo, tata. Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyang ti imbaga ni kapitan. Kitain na kanaw, noan niya ti maaramilan na. Sabi na ko tamaksyo na dagos. Uy nga ron balak, taplusan kami kumamot at kaasing agbagbagkat itinadagsang. Dahil nga ro, tata. Sapay, bakit yun lakay kayon? Ayon nga, no kahit nina na rosaryo taglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang nyo, ibagkatan na. Saanin amabanog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay. Makabulan din na palabas sipod nag-report ak ni Kapitan. Ngam awan latamat ti aksyon da. Dayta nga ron bakit? Lukas ta masabat ko ni Kapitan. Awam mo ti ibagana. Uray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Ang mga nalipatan na bitay. Wen nga raw. No datala ang tinagreklamaw. Ama nga no nalipatan na ngagpaisaw. Bakit? I-update mo to man, no saan ka abise? Sila nakababain mo ti ag subli-subli ya barangay hall. Abangan no maumamot ni Kapitan iti pa nagrup-rupak. Ag-aasa man ta makabulan, tata itong. Dayta nga raw, makabulan yung tinapalabas ng mawamutaksyon ni Kapitan. Apay ngay. Sana mabalinti ka sa... Ninanam ang rosaryo. Mabain mo tang agsubli-subli yung barangay hall baraw. Siyak man ti makisarita kin kapitan. Wen man na kaong tulungan na kami man kinanam. Wen tata. Saan mo ta mabalin na baliwala ni kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abangan ko namin daw nalipatan na. Saan mo't lang mabalin na malipatan na, tata? Sige. Siyak ti mapan iti opisina na. Numalpas dar aramidak. Kasi kayo kin Nana Rosario, agsakdo-sakdo. Anya ti parikot yo, madam. Awan mo din tiyagtudtud adanam iti gripo may kapitan. Nay, gaano pa? Itay agsapa laang. Amang ano na nakuti itilin niya ti danomyo. Uwan nga ron, maringatan kami paikit di taawanan ti pagdigos kan pagluto may. O ala, kasaritak to nagiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Uwan man kapitan, agyaman ak unay. Awan yaman na, madam. Gapukan sa amin tita barangay hall manang wena. Uwan, iso nga agpaiso tinagapwak. At akati ni kapitan di tamana. Damat, nakasaritak itay taawan mo ti danom iti gripo may. Kaano ba'y? Itay agsapa laang. Agpada kayo kadatata itong. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danom da. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kin ni kapitan tapno maaksyonan ko ma? Nag-report mat ni Nana Rosario. Ngumya ka mo man. No apay nga aging gaita. Kat awan ta aksyon nagiti masaknan. Kapitan, adaman ti ireklamo. Anya deta? Hindi pa'y napalabas sa bulan nga awan ti danom datata itong kay Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guruuray dahi ta aksyon. Ay, well, malagip ka. Nag-report niya anti Rosario kanya kiday. Apay nga rin ngaging gayta, kahit awan ta aksyon, kapitan.
Kasaritak tao na iti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, Kapitan. Tanay, kasi yala kay bakit nga agpagkabagkat iti nadagsan. Tapno lang at mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita kadag iti masaknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, Kapitan. Kumusta ngay manang wena? Ada ka din ti danum yaw? Adamat tan. Ha? Kaano ba? Idi kalman laang. Na, nagpartak ti aksyon ni Kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayan day tay. Kat awan ka numot nga aging gayta. Ni, apay ngay. Numaminsan na talaga ni Kapitan. Adda ti paboran na. I-update mo to man ading ko. Ang mga no dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Iso ani Kapitan tinasidgak. Takunak na parpartak. Ngam kas tamad gaya. Kas lapilpilyan na mo't titultuluan na. Kapitan, naimbangal daw yaw. Adda akmanayn. Anyamanan ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay Kapitan. Tiyan niya. Adda ti danumda manang wena. Ngamda tata itong. Aging gayta. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikod da. Nabayag pima na yung ngagdaw-dawat da iti tulong kata kayo. Ay, makaure kayo ah. Aging ga kano yung aguray da, Kapitan. No di da makauray. Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danumra. Nubak nang adda-adagos ta aksyon nyo. Gamno simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? No nalaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, manang alma. Apay, anya ti inaramid ti asawak. Favoritism at gayamin. Favoritism? Uy, iti pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Ngam aging gayta, di na pa inaksyonan. E di ni manang wena abak nang tinagpatulong. Aung pa'y may sangal daw, nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno manang alma. Diyak man ammo itasawam. Ay, pumat day dya ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Uwan nga rod manang. Alam, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika ah. Di nakistresan, tagburburak pa lang tindarak iti dadya Selso. Wana, ta favoritism kamat piman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang? Favoritism. Apay, anyamanan tinaramid ko. No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abu marangay, pagurayam pa itinabayag. Agure ka. Nagpulong samot ka na dya Selso. Saan anasaya ti kasta nga aramid mo ah? Nalipatak nga ro, ti reklamo da tata itong. Saan amabalin ti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Kasaritak tumanon dagiti masaknan. Anya lakit dinaya. Rumbang laang ah. No adda dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabaknang da. Wanin, basol kon. Aksyon am dayta ah. Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado am nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda.
Mapan ka ka din iti ayan datata itong kanana Rosario? Uwan bakit? Kasta aksyon adagos. Di mo urayan ang makangag kapaylaang. Uwanin. Maala, agrubwat kan. Sigurado ang mga dati danom datata itong inton malam. Isungarod na mapan ko kitaan, tapno amok ti ibagak ka na iti masaknan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadaal. Nabayag mat gaya man pimanday ta reklamo, ngam no apay nga italaang nga inaksyonan. Ada akong bagay. Sa dinutain mo. Adak, dito'y kusina lakay. Tay, tama gaya man ti danom tabagay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga raw. Usaan siguro anapan, aging gayta. Awan latta danom ta. Pagyamanan ta, gamin, ada dagiti kaaru bata ada ayat at umultulong kadata. Naimbagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman tada aksyonan mo't laang ti parikot may ngagasawa. Ada mo laang ang danom may. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ang makabulan. Dahil tatibindot ko. Dakkel tinagkurangak kas kapitan. Tinapatag kitsan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan na agunget ni bakit ka? No, andamanan madamag na, antay. Asino, jay kinasaritam di tadalan itay? Yan tirusaryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta adda kanundanumda. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pay laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amumon ti aramidam inton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta no may papan iti kakasta reklamo, aksyonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan, agpapada tayo ngagkasapulan. Uwan, bakit? Kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno di da ibaga apilpilyak ti turtulungak. Ania La Ketdin. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, ket ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.